Brigadier General Said Swale Nzaro ni ahurukirio mushini gwake itura-ini ria kwa Kadzengo mwena wa Kikambala county ya Kilifi muthenya umwe tu thutha wa gukuruhanio mutino-ini wa ndege county ya Elgeyo Marakwet. Maafitha nene thirikari-ini ni mekinyiri igongona-ini riri kumuhe gitio kia muthia guku family na arata mutigaire makigumirwo ni itu ria kieha. Minister wa mbeu njithi na maundu ma unduire Aisha Jumwa, General Joseph Kibwana hamwe na atongoria angi nio megwikinyitie igongona-ini riri kuria magwetire mutigaire Said Swale ta mubiraru uratikite na urerutire wira-ini wake gutungatira na kugitira fururi. Na kama nchi tunaomboleza na tutazidi kuomboleza kwa ule muda ambao rais ametuwekea, ili ndugu zetu hawa na familia zao waone ya kwamba hawaombolezi peke yao, lakini taifa zima kuanzia rais hadi sisi sote tunaomboleza. Safari ya generali na wenzake stili hapa leo ilikuwa safari ya kuleta usalama katika eneo lile la North Coast. Tunaomba watu wa kule pia wachukue fursa hii ya msiba huu wa kudumisha amani. Ajali mpangilio yake kwenye na imani ya kwa utafiti kuweza kujua ni kitu gani. Lakini kwa uwezo wa Allah alimpenda zaidi, kama tunavyosema tulitoka kwake na tutarudi kwake. Family hamwe na arata ni mamugwetire ta mundu urerutire wira-ini wake na urendete andu guku family gicokeria thirikari ngatho ni kurugama nao ihinda-ini riri iritu. Kurumirira ikuiria iraumanire na mutino uyu, mutongoria wa bururi William Ruto ni araniriire thiku 3 cia gucakaya ikuo cia mbiraru acio ari ta njira ya kumahe gitio.